Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Imena Official, twizera ko mumeze neza cyane muri rusange. Twe tuje kubagezaho amakuru y'imikino abakomeje kugenda avugwa hirya no hino, yaba ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Afrika ndetse naha iwacu mu Rwanda. Amakuru ni menshi bayiriwe avugwa, niyo mpamvu mugiye kunyemerera rero nkabaha ikaze mu makuru akomeje kuvugwa hano mu Rwanda mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe ya Rayon Sport rero ni amakuru menshi akomeje kugenda ayivugwamo, cyane cyane amakuru ya transfer, amakuru y'igura n'igurisha, yaba mu bakinnyi ndetse no kubatoza. Muri kano kanya tugiye kuba tugaruka ku bakinnyi iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje kurambagiza, ku bakinnyi bari ku gasongero mu kwifuzwa cyane bikomeye ni ikipe y'Isaro ry'Inyanza, ndetse kandi tugiye kurebera hamwe tumenye ahazaza ha Julien Mete. Ese arahabwa andi masezerano agumane n'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se araza kuba ahambirizwa yirukanwe muri iyi kipe, cyane ko ari dosiye yatangiye gukorwaho n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bwicare hamwe busesengure burebe niba uyu mutoza Julien Mete amahirwe bamuhaye yo kuza kuba azahura iyi kipe ya Rayon Sport yari iri mu bihe bibi, nimba yarayakoresheje neza akayabyaza umusaruro. Nibakora ijanisha bagasanga yarakoze neza, yarakoze ibyo kwiye gukora ku kigero cya 65% ashobora kugumana n'iyi kipe. Mu gihe nibasanga atarabyubahirije, Julien Mete nakabuza araza kuba ahambirizwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Mu yandi makuru turaza kuba ducaho ni mu ikipe ya Kiyovu Sport yamaze kuba yirukana mu buryo budasanzwe Mvukiyehe Juvenal wahoze ari perezida w'iyi kipe ya Kiyovu Sport. Muyobozi mushya rwose Nkurunziza David yamaze kuba yandikira ibaruwa yirukanisha uyu Jean Fidel, uku ntabwo azongera kugaragara mu banyamuryango w'ikipe ya Kiyovu Sport. Ndetse n'andi makuru akomeje kugenda avugwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo turaza kuyabagezaho, kuko ni abasore bamaze kuba bagera i Abidjan, aho baraza kuba bitegura guhatana n'ikipe y'igihugu ya Benin. Twongere tubahe ikaze rero kuri Imena Official, dukomeza kubashishikariza gukanda subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru y'imikino agiye atandukanye n'andi makuru afite aho ahuriye na sport, na handi muzajya muyakora hatari kuri Imena Official. Wowe kanda subscribe. So dutangire rero, duhere mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe iri kuvugwamo abakinnyi benshi bagiye batandukanye, duhereye nko kuwitwa Anne Elijah, umusore w'ikipe ya Bugesera, ariko bisa naho amasezerano ye yarangiye, niyo mpamvu arimo arifuzwa n'ama ikipe agiye atandukanye. Kuri ubu haravugwa ikipe ya Rayon Sport kariyo iyoboye izindi yifuza cyane uyu musore Anne Elijah. Ntabwo ari ubwa mbere bamukomanzeho, navuga ko bwa mbere bamukomanza, ariko biza guhurira nuko Anne Elijah yari ari muri rwinshi rwo kuba yareba ko yakinira Amavubi, bityo bigatuma mu agent we Emi Fire atabona umwanya wo kujya mu madiru nk'ayo ngayo. Nyuma ariko amayikipe yakomeje kumushyiraho igitutu, arimo ikipe ya Police Football Club, nayo yifuje uyu musore kugira ngo azabafashe mu mikino ya CAF Confederations Cup, kuko numwe mu basore bafite byinshi bagufasha uramutse ifite ekipe yuzuye neza, ikipe ipanze neza. Uyu musore twabonye ko yaba rutahizamu mwiza rwose, kuko ibitego 15 yatsinze muri uyu mwaka byonyine birabigaragaza ko ari rutahizamu mwiza. Ubwo rero ikipe ya Police Football Club yagiye kuganira n'uyu musore Mashami Vincent, rwose ari we wari uyoboye abandi muri ikipe ya Police mu kugirana ibiganiro na Anne Elijah ndetse n'umu agent we Emi Fire, ariko biza kurangira bidakunze, hari ibyo batemeranyijweho. Rero nyuma yaho y'ikipe ya Police Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR Football Club nayo yahise itezamo ijya kuganira n'uyu musore, ndetse ntabwo
ibiganiro birarangira kuko haracyari byinshi bakiri kwemezaho neza, cyane ko ikipe ya APR Football Club itaragira icyo ibitangazaho, ariko mumenye ko ibiganiro n'uyu musore ikipe ya APR Football Club byabaye. Kuri ubu rero reka twigarukire kuri ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport irimo iravugwa ko noneho igisabwa cyose kugira ngo uyu musore Anne Elijah abe umukinnyi wa Rayon Sport bari bugitange, no kuvuga ngo ikijyanye n'amafaranga bo baravuga ko nta kibazo bafite, cyane ko ku munsi w'ejo hari inama yabaye yahuje Jean Fidel ndetse n'abandi bakunzi ba Rayon Sport bakomeye cyane bifuza gufatanya na Jean Fidel bakagira bamwe mu bakinnyi bagenda basinyisha. No kuvuga ngo rero igisabwa nta kindi kitari amafaranga. Uwitwa Kanyabugabo Haji nawe murabizi ko mu minsi ishize atishimiye umusaruro w'ikipe ya Rayon Sport, bityo kubera agahinda gakabije niko nabivuga ndetse no kwivumbura bikomeye cyane yaza kwerekeza muri Gasogi United, ariko yagiyeyo nk'umufana, ntabwo yagiyeyo nk'umuntu ukunda Gasogi, kuko yaje nyuma gutangaza ko agikunda ikipe ya Rayon Sport ndetse ko igihe cyose Jean Fidel yemeye kugirana ibiganiro nabo n'abakunzi ba Rayon Sport akumva ibyo bamusaba nawe akabyemera akabishyira mu bikorwa, nta kabuza bazamushyigikira. Ni nayo mpamvu rero uyu Haji Kanyabugabo yemereye umuryango mugari wa Rayon Sport ndetse na Jean Fidel ko amafaranga yose Anne Elijah azasaba ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bamugure yiteguye kuyagiramo uruhare rwa 75%, ariko uyu musore akaza kuba aza mu ikipe ya Rayon Sport kubera ko Anne Elijah inshuti bakunzi ba Rayon Sport ndabizi ko mumutegereje muri benshi, ntabwo yaba ari deal mbi cyane kuri mwebwe mwaba musinyisha neza, ngo mwaba muzanye umwe mu bakinnyi mu beza, mu bakinnyi babiri beza babaye beza muri ino sezo, mwaba mumwibitseho. Kandi Rayon Sport ikunze guhirwa cyane n'abagabo nk'aba ngaba, cyane ko ari ikipe y'igikundiro, ikipe ikunzwe n'abafana batari bakeya hano mu Rwanda ndetse no mu karere. So Anne Elijah nawe bishobora kumufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So biravuga ko rero rwose ibiganiro byamaze gusa nk'ibiri kugenda neza, igisigaye nuko Emifaya akonfirima iyi diru ya Anne Elijah agasinyira ikipe ya Rayon Sport. Nuko bimeze muri rusange. Ikipe kandi ya Rayon Sport ngira ngo murabyibuka ko iri no kuvugwamo bamwe mu bakinnyi b'abanyamahanga, cyane cyane abazaturuka mu gihugu cya Kenya. Nabo rwose mu bitegure ko Rayon Sport izasinyisha mu buryo bukomeye cyane. Hakaza yitwa Abbas Keune, uyu musore ufite imyaka 18 gusa y'amavuko, ukina hariya mu gihugu cya Uganda. Ikipe ya Rayon Sport nawe biravugwa ko imwifuza. Ubwo rero ibyo byose no kurebera hamwe. Twongere tubibutse ko Skol nk'umuterankunga mukuru wa Rayon Sport yemereye Rayon Sport ko izabagurira abakinnyi bagera kuri 2. Jean Fidel nawe akagira bamwe mu bakinnyi asinyisha, yaba abo muri Rayon Sport basanzwe barimo azaganiriza bakongera amasezerano, ndetse kandi na fan club zose za Rayon Sport zizagira bamwe mu bakinnyi zisinyisha kugira ngo umwaka utaha w'imikino Rayon Sport izaba ari ikipe ishize hamwe, guhera kuri fan club, ku mufana muto kugeza ku mufana mukuru, ku muterankunga mukuru ari we Skol, ndetse n'undi muterankunga bungutse vuba wa Tap and Go. Bose bazaba ari Rayon Sport nk'umuryango mugari wishize hamwe kandi ukorera hamwe, uri gusenyera umugozi umwe. Rero nayo makuru ya transfer akomeje kuvugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Reka tuve ku ikipe ya Rayon Sport nkuko nari nababwiye, tuganire gato no ku ikipe ya Kiyovu Sport. Umuyobozi wa Kiyovu Sport Nkurinziza David yamaze kwandikira Mvuke Juvenal wahoze ayobereye ikipe amuhagarika by'agateganyo kuba umunyamuryango wa Kiyovu Sport. Ni mu ibaruwa David watorewe kuba perezida wa Kiyovu Sport tariki ya 26 Gicurasi nejo bundi muri uyu mwaka yasinyeho kuri uyu wa mbere, aho yagize ati komite nyobozi y'umuryango wa Kiyovu Sport ifasha umwanya ngo ibashimire igihe wamaranye nayo no mu gihe mwari muyiyoboye.
Komite nyobozi y'umuryango wa Kiyovu Sport ikaba igira ngo ibamenyeshe ko muhagaritswe by'agateganyo kuba umunyamuryango wa Kiyovu Sport kwera yuko utacyubahiriza amategeko shingiro n'amategeko ngengamikorere y'uyu muryango. Ibi babishingiye ku gushora ikipe mu manza z'umurengera, gucamo ibice abanyamuryango ba Kiyovu Sport ndetse no kwangiza umutungo wa Kiyovu Sport. Mvukiye Juvenal wamaze kuba ahagarikwa ro by'agateganyo yayoboye Kiyovu Sport kuva muri Nzeri 2020 kugeza muri Nzeri 2023, bivuze ngo yarayimazemo imyaka 3. Hari nyuma yuko abaye umuyobozi wa Kiyovu Sport Company Limited ariyo yacungaga iyi ikipe. Gusa ariko uba ari umuyobozi w'umuryango wa Kiyovu Sport Ndorimana Jean François Regis mbere y'ibi byose yabanje guhagarika uyu Jean Fidèle kubera ko yabanje guhagarika uyu Mvukiye Juvenal kubera ko yari yaragaragaje ko nta bushobozi bwo gutunga iyi kipe agifite. Nyamara ibibaye uwitwa Nkurunziza David, perezida mushya wa Kiyovu Sport, ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yagaragaje ko nta kabuza Juvenal ahawe ikaze mu ikipe ya Kiyovu Sport agakomeza kuyishyigikira no gutanga ibitekerezo, ariko none ahise amwihinduka, amuhereje ibaruwa imwirukana by'agateganyo mu muryango wa Kiyovu Sport. Ubwo no gutegereza tukareba nimba ibihano bizavaho Juvenal akagaruka muri iyi kipe cyangwa se nawe arahita ava muri iyi kipe burundu akayisezeraho, nubwo ayikunda cyane. Murabyibuka ko inama yabaye ejo bundi yanahejwe atari mu bayobozi bagize ibitekerezo batanitabiriye muri sare iyi nama yaberagamo, yari yahejwe cyane, avuga ko n'ubutaha niwongera kumukenera atazitabira ubwo butumire. None baranamwirukanye, ubwo bivuze ko twizere ko na Juvenal nawe asezeye kuri Kiyovu Sport. Ubwo reka dutegereze ko hari ibyo azavuga kuri iyi baruwa. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nayo yageze i Abidjan, ndetse baratangira umyitozo uyu munsi, nibwo baratangira gukora imyitozo ya mbere kuri stade iri iruhande rwa hoteli bacumbitsemo, bakomeza kwimenyereza klima cyangwa se ikirere na atmosphere ya hariya muri Côte d'Ivoire muri rusange, kandi binako bakomeza kwitegura mu buryo bukomeye cyane ikipe y'igihugu ya Benin bazaba bahatana muri qualification y'igikombe cy'isi cya 2026. Icyo wamenya nuko abasore bose bahagurukanye n'umutoza Thorsten Frank Spitler kugeza ubu bameze neza cyane, nta numwe ufite ikibazo na kimwe. Ubwo rero reka tubifurize amahirwe masa ndetse intsinzi ariyo bashyira imbere. Reka tubashimire rero, iyi ni Imena Official mu makuru y'imikino aba agezweho akomeje kugenda avugwa. Icyo tubasaba ni ugukomeza gukanda subscribe, hanyuma mukadushyigikira muri rusange, mukomeze kugira ibihe byiza.